ni benshi batekereza ko kwitwa umwana w'umuherwe nawe ubuhawe imigisha yo kuzabaho nta mihangayiko yo kubura amafaranga n'imibereho myiza yibanze muri rusange. Abagore benshi ntibakunze gutekereza kabiri ku mahitamo y'abagabo b'abanyamafaranga kuko baba bumva ko kubyarana nabo byonyine ubuzima buba buhindutse. Nyamara si ko ibi byagendekeye umugore witwa Ashley St. Clair uherutse gutangaza ko yabyaranye umwana wa 13 n'umuherwe kabuhariwe Elon Musk, ndetse kuri ubu yamaze kumujyana mu nkiko asaba ko uyu munyemari atazigera agira uburenganzira na buke kuri uyu mwana, ndetse ko atifuza na gato ko bafatanya kumurera. Ni ikirego yagejeje mu rukiko agaragaza ko afite impamvu nyinshi zituma atifuza gufatanya na Elon Musk kurera uyu mwana w'umuhungu baherutse kubyarana. Uyu mugore w'imyaka 26 yasabye urukiko ko rwamuha uburenganzira bwo kurera uyu mwana wenyine adafatanyije n'uyu mugabo Musk, ndetse ko atifuza ko uyu munyemari amugiraho uburenganzira na buke, ndetse ko ibi biri no mu byatumye atamwitirira izina rye. Uyu mugore yabwiye urukiko ko Musk yigize ntibindeba kuva uyu mwana yavuka, dore ko ngo atarajya kumureba na rimwe ngo akaba atizeye uburere yamuha. Ashley yongeye kubwira urukiko ko mu gihe Elon Musk yaba ashidikanya ko atari we se w'uyu mwana hazafatwa ibizamini bya DNA kugira ngo byemezwe neza, kuko rwose uku kutita ku mwana k'uyu mugabo ngo byamuteje inkeke. Uyu mugore kandi yavuze ko nubwo atifuza gufatanya na Elon Musk kurera uyu mwana wabo, yazamufasha nibura mu byerekeye amafaranga. Mu bindi byinshi uyu mugore yabwiye urukiko harimo ubutumwa bugufi akunda kwandikirwa na Musk bugaragaza ko uyu mugabo ngo yifuza ko bakongera kubyarana. Yavuze kandi ko umubano wabo watangiye muri Gicurasi mu 2023 agasama inda ya Musk muri Mutarama mu 2024. Elon Musk yajyanywe mu nkiko n'uyu mugore nyuma y'iminsi mike umuhanzikazi Grimes babyaranye abana 3 nawe amushinje ko yamutereranye mu kwita ku mwana wabo urembye. Elon ni umuherwe ukomoka muri Amerika ufite imishinga myinshi uzwiho ubukire. Bivugwa ko mu gihe uyu mwana wa Ashley yabaruwe wa 13 yabyaye ku bagore batandukanye. Aba bana be hari uwitwa Nevada Alexander Musk wavutse mu 2002 ku mugore wa mbere wa Musk, Justin Wilson. Uyu mwana akaba yarapfuye akiri uruhinja. Hari impanga 5 yabyaye mu 2002. Musk na Justin bibarutse izi impanga 5. Isaac Griffin Xavier waje guhindura izina akaba Vivian Jenna Wilson, hakaba Kai Saxon na Damien. Hari uwo yise X wavutse mu 2020 ku muririmbyi Claire Bouncer uzwi nka Grimes. Hari uwitwa Extadaka Siderio wavutse mu 2021 yabyaranye n'ubundi na Grimes abinyujije mu nzira zo gutwitirwa n'undi mugore. Hari uwitwa Tekino Mechanicus wavutse mu 2022 wabyawe na Grimes n'ubundi. Hari impanga 2 zavutse nanone mu 2021 Musk yabyaranye na Shevan Ziris umuyobozi muri Neuralink n'ubundi muri kampani ye. Hari undi mwana wavutse mu 2024 Musk na Shivaron Ziri bongeye kubyarana muri uyu mwaka. Hari undi yabyaye wavutse mu 2025 ari we wa Ashley St. Clair w'imyaka 26 ari uherutse gutangaza ko yabyaranye nawe mu mezi 5 ashize. Nyamara muri aba bagore bamwe muri bo bagiye bagaragaza ko rwose Musk nta ruhare runini yagiye agaragaza ku buzima bw'abana bagiye babyarana, bamurega kutabita uko bikwiye nk'umubyeyi. Ni mu gihe uyu yinjiza akayabo k'amafaranga yewe no mu gihe yabasha no kugira bimwe mu bihugu bituye isi yakwigondera akabitungisha ye ubuzima bugakomeza. Tukwibutsa ko uyu muherwe ari we nyiri Tesla Inc, ikompanyi ikora imodoka z'amashanyarazi, battery hamwe n'ibikoresho by'ingufu z'izuba. Musk yayigize iya mbere mu gutunganya imodoka zitangiza ikirere nka Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X na Tesla Model Y, ndetse ni uherutse gusohora urumodoka rw'igikoko rwa Tesla Cybertruck. Afite kandi ikompanyi ya SpaceX, ni sosiyete y'ubumenyi n'iterambere mu ngendo z'isanzure yayishinze mu 2002 ikaba ikora ibigendajuru nka Falcon 9, Falcon Heavy na Starship, ndetse n'uburyo bwo gutwara abantu ku mubumbe wa Mars. SpaceX niyo yakoze Starlink, umushinga wo gutanga internet yihuta binyuze mu bisate by'ikirere satellite.
Satellite. Niwe kandi nyiri Neuralink, isosiyete yashinze kugira ngo iteze imbere ikoranabuhanga rihuza ubwonko bwa muntu na mudasobwa brain computer interface, rikanafasha abantu bafite ubumuga bwo kutumva, kutabona, kutavuga kugira ubushobozi bwo kongera kubona, kuvuga no gukora ibindi byerekeye ku bwonko. Niwe kandi nyiri The Boring Company, isosiyete ikora ibinogo binini biri munsi y'ubutaka kugira ngo ateze imbere imihanda yihuta mu mijyi. Urugero ni nk'umuhanda wa Las Vegas Loop ufasha imodoka kwihuta cyane mu butaka bwa Las Vegas. Ni nawe kandi nyiri X yahoze ari Twitter, yaguze mu 2022, aribwo rubuga rukoreshwa cyane mu itumanaho ku isi, ndetse yongeyemo serivisi z'imari, amashusho y'imbona nkubone n'ibindi. Uru rubuga usibye kuba rukoreshwa cyane, rufite n'umwihariko wo kuba rukoreshwa n'ibikomerezwa. Ni nawe kandi XAI, aho mu 2023 Musk yatangije XAI, ikompanyi y'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence. Intego yayo akaba ari ugukora ubwenge bw'ubukorano bufite ubushobozi bwo gusobanukirwa isi mu buryo bwihuse. Iyi benshi barayizi mu korohereza abantu akazi ndetse n'abiga. Niwe kandi nyiri Solar City, aho Tesla yagize Solar City igice cyayo. Iyi ikaba isosiyete icuruza ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, itanga ingufu ku mazu, inganda n'imodoka. Niwe kandi nyiri Hyperloop, ndetse igitekerezo cye bwite cyo gukora imodoka zigenzwa n'umwuka mwinshi mu tuyira twihuta cyane, niwe wagishyize mu bikorwa kirakomera, nubwo ubu atacyoboye umushinga wateye imbere mu bihugu bimwe na bimwe. Muri rusange ubucuruzi bwa Elon Musk bujyanye no guhanga udushya, guhindura ubuzima bwa muntu binyuze mu ikoranabuhanga, gutwara abantu mu isanzure, gukora imodoka z'amashanyarazi, gutanga interinete, guhuza ubwonko bwa muntu n'imashini. Ibi byose ni by'isi ya none y'iterambere ikeneye muri iyi minsi, aribyo bimugira uwinjiza amamiliyari y'amafaranga. Nyamara ku bijyanye n'ubuzima busanzwe bumwe bw'iyita umuntu aba agomba kugaragaza inshingano ze nk'umugabo ku bana yabyaye cyangwa se no ku bagore yashatse, mwabyumviye kwaregwa kutita ku bana be yewe nabo babyaranye. Ni nangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ngiye mwari kumwe nk'ibisanzwe, ndi Benita Giraneza Uwera. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.